Mabilog ang suporta ng Mayor Vilma Caluag para kareng pambato ng San Fernando king International Robotics Competition king South Korea. Ay ning balita ng Patricia Mamangon. Gelingan dareng kaya nakang Fernandino King Robotics pasibayong mangibabo. Ing ICT High School Trobo Masters ing magsilbing pambato ning Pilipinas King International Robotics Stage King Robo World Cup 2025 agawan King South Korea manibat August 11 hanggang 15. Pepatibe ng Mayor Vilma Caluag ing mabilog a suporta ning city government King multi-medalist a robotics team ning CSFP Information and Communications Technology High School. Inyang June 23, personal lang binisita reng team. Kayabe, dina school head April Concepcion, reng teacher coaches, King Alcalde. Pepakit na reng Trobo Masters, ing karelang gelingan at talento kareng milabasan na banwa. Kabilang na Silver Award, King Innovation and Business category, King FIRA Germany niyang 2023. At reng apat, a first place at neto nga second place, King Brazil, inyang 2024 para king karelang Safe Seat at Turtle Projects. Agpang kang Caluag, balaus, ing commitment ning syudad, king pamagpasiknang, king talento dareng kaya nakang Fernandino at ginarantya ing mabilog a suporta bang misulong panglakwas ing karelang potensyal. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo.